Yes. Ideš na YouTube. Ja bih zakrele da mirišu Spomene. I evo nas. Yes. Snimam. Evo nas uglavnom u centru Nikola Tesla. Ovo je prvi vlog na kanalu. Nije možda nešto zanimljivo, ali eto, šta? Nije uopće zanimljivo. Zbog ovog ne možemo dalje. Film je završio. Prošli smo sve. Sad smo na igralištu. I eto. Dalje idemo. Papa Nikola Tesla. Trenutno smo u Karlovcu kod akvarija. Da, dođi prijatelju. I uglavnom, eto, u Karlovcu. Tako da The Secret, evo dođi tu u akvarij. Makar ću ovo staviti na YouTube tek dok dođem doma.
Leonardo, bit ćeš u videu. U videu si. Ribe Fred. Fidget spinner. Fidget spinner. I know I'm not the only one. Prostora za vlogera. Ova Japanina označava znači rijeku koja iče u more. Tu je voda one između i tsunami. Mario je došao u Hrvatsku, Petre. Vidiš, u Hrvatsku nam je došao, Identični Mario, identični. Da, Već ste po drugi put u vlogu. Dolete na Instagramu mene. Aj reci ime na Instagramu. Zapratite Luka Gregori, sve malo, sve zajedno. Zapratite Strips 13 na Instagramu. Hvala dečki. Gdje si tu?
pa Karlovac. Evo nas u Burger Kingu. Ma red nije dugačak. Evo gotovi smo s Burger Kingom. I to je to evo za danas. Vidimo se kada dođemo na postaju. Hvala Greg. Evo gotovo s izletom. Bilo je lijepo, nadam se da ste uživjeli u videu. A sada slijedi dugo. Tu sam Jane. Dobro. A caru!